Vreme u kojem se rodila i razvijala secesija po mnogo čemu bilo je revolucionarno. U arhitekturi nova otkrića i novi materijali omogućili su nezamislive slobode u dekoraciji i vizuelnom doživljaju, a možda još i više u konstrukcionim mogućnostima. Otkriće čelika i gvozdenih konstrukcija omogućilo je izgradnju visokih zgrada koje ne moraju da nose veliki, debeli zidovi, već unutrašnjost može biti otvorena sa balkonima i galerijama. A pronalazak načina da se veliki stakleni paneli postave na gvozdene sklopove omogućio je velike izloge, puno svetla i staklene kupole. Čak je i Emil Zola u svojoj knjizi Kod ženskog raja, kroz priču o životu Aristida Busikoa, idejnog tvorca prve robne kuće na svetu, pored društvenih promena, rađanja moderne maloprodaje, feminizma, razmatrao i promene u planiranju grada i arhitekture. Jedna njegova rečenica dovoljna je da opiše koliko su visoka staklena vrata bila iznenađujuća i retka pojava. Na tupom uglu koji je gledao na Gajonov trg, između zamršenih i raskošno pozlaćenih elemenata, dizala su se sve do međusprata visoka staklena vrata. Shvatajući koju širinu im novi materijali omogućavaju, želeći da raskrste sa strogoćom istorijskih stilova, žudeći za slobodom stvaralaštva, arhitekte secesije raskidaju sa dotadašnjim pravilima, donose nove oblike, oslobađaju forme, uvode boje, asimetriju, svetlost. Oslobađaju arhitekturu teških, monumentalnih zdanja. Zahvaljujući osavremenjavanju proizvodnje cementa, spravljanja betona, pojavi gvozdene i čelične armature i nastanka armiranog betona, u gradnji su počeli da se koriste konusni betonski šipovi, što je opet omogućilo gradnju velikih zgrada na močvarnim, peskovitim, uopšte nezgodnim terenima. Da nije konusnih betonskih šipova i armirano-betonske međuspratne konstrukcije, u Beogradu ne bi bilo ni hotela Bristol, a ni hotela Moskva pre njega, jer oba su izgrađena na nezgodnim terenima i visoki su za načine gradnje i materijale kojima se gradilo pre doba secesije i pre kraja 19. i početka 20. veka. Beogradske arhitekte s početka 20. veka možda nisu u potpunosti prihvatili secesiju kao stil koji se prepoznaje po bogatoj, neuobičajenoj dekoraciji, ali su zdušno prihvatili sve novine u gradnji koje je ona donela.